Kanegade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor menta ke step. Ya ke Citizenship Amendment Bill arhajar kat kendai lawan ra bat menjur hagdor bar Lok Sabha nin kesngi. Ka sorkar pedeng ke menjur ban pentrai kam ya ke inline permit haga jela Manipur. Bat ketrat pulet ke jela sekem kala pentrai kam ya ke skim ban wan ra ya ke jing shingan ya ki kentai. Ka kubor ke babenya. Ya ka Citizenship Amendment Bill arhajar kat kendai lawan ra bat menjur hagdor bar Lok Sabha hadin bala kentat ya ke jing persya kaliang persya halor ke jing wan ra ya ke nega bill. Arspa live kendai ngut ki dekot ak yang dorbar kila vote ban kersan ya ke jing wan ra ya ke nega bill kat ba prapu arngut kila vote ban persya ya ka. Kamashwa Menteri Korbarri ke Sorkar Pedeng Amit Shah ulawan ra ke Citizenship Amendment Bill haga yang dorbar ha pedeng ke jing persya ke bajur bah de kaliang persya. Habawan ra ikan nega bil Amit Shah ulong baka nega bil kamlong persya ya ki kenhun rit pat bat kampen Kenya ke artikel bakat saw jong kariti sensyari. La ban pen ken mau hang ne baka nega bil ketemu ban ai jinglong nong shong shnong bapura ya ki brio basya leben haka ri Pakistan, Bangladesh bat Afghanistan. Ka agatha sangma jong keseng NPP kala kersyan ikan nega bil da kebalong balawan ra ya ka hadian beletai sani bah bagi jela kathan stela mingi. Laban kedua hang ni bamenta kesngi ke North East Students Organisation kalau khot da kejing pakhang shnong hakathan stela mingi berokawai ban persya ya kejing pentrikam ya kene kabil. Ha Asam kejing long jengman kala syakta hakikat tu kini kejaka nakadaw ke pakhang shnong balane sapupra kenta bal khot penlong da kiseng bapher ban persya ya ke Citizenship Amendment Bill. Kiyo ki hat kilakang bat kikali kim shemlayat kam tam hai ki distrik akapang syate ke jela Asam. Hendrai kene ke pakang shnong kam shemla ketaatan ya ke nong ba Guwahati. Kibabun kiseng ki bekentop ya ke All Assam Students Union kila persya ya ke Citizenship Amendment Bill da ke boong bakan keta ya ke bahakamiat jong ki beriau ke jela. Ka Raja Sabha nen kesngi ke lapan pawe ke jing sngolem ha ke jing klat no jong sau pulai ngut ki beriau ha ke jing plodeng ha Anach Mandi ha Delhi. Chairman ke Raja Sabha UM Venkaya Naidu ulong bakane ke jing ja plodeng kalong ke besngosi bar ulong baki beriau ke bela mensau bakin yo ya ke jing kot jing kya ke bestet. Ulapan pau ke jing sokya halor ke jing bambiang kilat jing shingan ya ke yeng ke bela plodeng. Ka yang dorbar Raja Sabha kelas ngabjar arminit kum kedak ke jingken mau buram ya ki bala klat no. Ha Manipur ki breu kilapan pau ya ke jingkemen haden bau Menteri Korbarri ke Sorkar Pedeng Amit Shah ulakular baya ke jela Manipur on kentop hapo ke jing trekam ke inline permit. Menteri rangba ke jela UN Biren Singh ulapan pau ke jing sngongo ya ke Sorkar Pedeng ke belai ke jing kwa ke bala slem bah jong ke jela. Ka Sorkar Manipur kelapan menara ke syuti mentang kesngi halor ka jing penmena ke Sorkar Pedeng ban pentrekam ya ke inline permit ha ke jela. Kani ke kubor ka Wan Shapi na ke All India Radio Shillong. Ka tenat pulit ke jela sekem kala play ke jing terekam batamai banerap ki kentai ha ke nong ba Gangtok ha bakidan Marway nilada kim yo kali ha ke por menmiet. But on ya ki da ki kali klem dadan kam ban COAA. Ya kini ke skim la play da Menteri rangba ke jela Prem Singh Tamang da ke jing temu banwara jing shingan ya ki kentai. Menteri ke tenat pulih putih ke jela Meghalaya ubala kemen rumbui nin kesngi ula play ke yeng terekam jong Joint Director ke School Education and Literacy badi ke Office District School Education Officer ke District Ribhoi. Ya kini yeng terekam lasna ha ke jinglut ba iway point lain nyok lor tengka ha ke benta banengkong. Bat hadido banda pendap lot ikjing tay ka jinglot kelong R.riu klor tengka. Habakaran na kajingyalang ubala akmen romboy ulong bakatanat pulih putih ke persyang banang penbahas usyo ya katok kepulih ha kejela. Kiwai-kiwai kebeledan rengkat akan kajingyalang kikentop ya UMLA kanong po constituency uba Amiral Bonsim Principal Secretary katanat katok kepulih uba DP Walang Additional Deputy Commissioner District Ribhoi DP Karsati bat kiwai-kiwai ke officer jong katanat pulih putih. Ya kajing aji hikai ba arsngi ya ki basumar hakalan psychosocial care la pleh nen gasngi ha ka conference hall jong ka office ka deputy commissioner ka district East Khasi Hills ha Shillong.
Habakran na ganig jingalang UMS raw ulong bagasilong kadai kaway ni kihindri tuli ginong ba hakari bala sa ajiat ban peniyat ya ke program bala shimti dagan nimhans rengkat gajingi trailang bat ke UNDP. Ulong bah kipor ki balalet habaja kinung nu gijing ja penjulor na kibor kamariang ni kibor ki batau hi dikibreu om jukam kami ya gijing kta ha kabor perkat hendrei mentapat la pai kemat syakan ya benta. Da kajing ya stat kajing kelas sor ki jaka la banang kieu ki jingja basngusi ni kibor kamariang bat ki ek balashnahi dikibreu. Da ke basngo tho egijing don kam ban pen kubor yaki he jong kitnat bapher ka Meghalaya State Disaster Management Authority nin kesngi kala penlong ya program IJ kai halor kapang Urban Risk Management HMIIT Shillong. Habakran na gajing lang play u Additional Chief Secretary bakmi ekatnat Revenue but Disaster Management UMS raw ulong bagijaka sor kimat ya gijing sya penjulor na kading kajing slay bat ujumai. Ulong bahaga jela Meghalaya kijing ma balaban mat ki kamde na ujumai bat kijing tua kendo bat kila ban bo jingmai ki breu kam tam haganong ba. Ulong bahaga jela Meghalaya kadon hakajaka balaban ke ujumai ubajur kumta di ban shimi kilat ban wara kijing shingan ya kijing tei baper. Ulakan tu ikinong ishim benta ban ra kijing tip bagiyo nagani kijing ai jing hikai nagabenta ban la ban pendon kam hakipor banwan. Ka sarkar pedang kan sya iki kena akan thai ban yo rung skul haki skul sainik ban anle ekane haki benta baper. Ha bajubab ek jingkeli ha ka kenta kali jingkeli ha raja sabah nen kesngi. U menteri kena akatanat yadari u Shripat Naik ulong bayaman tai ek jing penrung skul iki kena akan thai haki santali ki skul sainik la ailat. Ulong bala persang ekane ningkong ha ka skul sainik ha Mizoram. Bat menta la sedang pentrai kam ha kelengkari. Ha kajing lakai South Asian Games kabakat lai kabadang long menta hakari Nepal ka India kadang beteng bande abha badwan hakakerdan beningkong. Ka India haduk menta kalai oban khur arspa sanpu arteli kita kema bakentop yasispa laipu arteli kita kema ksiar hinyop kendai teli kita kema rupa bat saupui teli kita kema renong. Kari Nepal kadan hakakerdan baar hakabakal yokur saupusan teli kita kemaksiar bat kari Sri Lanka kadan hakakerdan balai hakabakal yokur laipun teli kita kemaksiar. Palat R. Lai kendai lakngut ki beriau kilalet cakata masa Hornbill bansaki ya kalariti ki jingshna ki kambarikor ki jingbam bat kiwe jong kinaga hakashnong kisama leithuk ki telong kubor henin gesngi. Ya kata masa Hornbill la penlong man nagasnam na dok shitrik haduk kalai po trik uno pra. La ban kedau hang ni bagi menteri kesorkar pedang bakentop yu Jitendra Singh badukiran Rijiju kilalet ban jengo ya kini kata masa. Jitendra Singh ulong ba kajing shimbenta jong bungut ki breu omtang bakal kentia we kayo kakot. Ndre kala penslur ki kenhun bat sedang kam lajong banwan sengkam hagani kathan. Ki musari bala senret dawai bala tip kum ki long lasting insecticidal nets LLIN balakan tiaw dag World Health Organization banilek persya ya kejingpang kishori kilerap banilek persya ikani kejingpang ha kejela. Ka Sarkar Manipur kalebuk thong ban penyo kekerdan ban pendo jaj ya kejingpang kishori kada kesnam ar hajar arpuwe. Bat kato ko kubor kalakut akan nika step ke balawan Shapi nak All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ini sok baga Delhi Station nak benta ke kubor hakakitin Hindi, kabanbot ke kubor hakakitin pareng hakapor prakat san minit. Ngipen kan mawi pi ginong sengap bah hakapor prashteng nak nika station, pinyo aku kubor nak tanj dalam mingi hakakitin pareng. Sengob haban ap menta ki kubor na Delhi, kapor menta kal ajanda partat praduna san minit.